Chamgei chamanikab Jehovah, kakoit betut age kora nekinetigei lesson ak abwati ale kosich wikit nekararan. Eng biik chekokimi kibagenge tugul eng lesson kobo wikit konye kelen kongoi ak alen kora kongoi eng kokwek che omitei kobotech eng betutab rani. Kotomo atestai aborwo kibaitinik chemi yu, mitei Lilian Maswai, mitei Pastor Ngetich, mitei Aramaru ako mi Pastor Nyalile. Ko kibaitinik chekochop Jehova asikobit koibwo ng'oliotab Jehova nebo lesson nebo wikini. Ko togotin mising kotom ketestai koongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny, kitinye kongoi Jehova nenyo amu mieindong'ung ak chomyeng'ung nekairo ile mie rani asikobit kituyegei kibagenge ak kenetkei akobo kitabutab Joshua. Asikobit kinetkei asimakiutye akobo mieindong'ung Jehova nenyo. Konech rong'utab mirmireng'ung netilil asikobit kotebi kobotech sikiwenyit sirutyeng'ung Jehova kimuch kikuye amakiutye tugul chekiyoiwech. Ara tebi akoi kesu lesson ini akot ing icheket chekose Kiptaiyat itoret icheket ikochi mieindong'ung eng kainetab Jesu netindenyo. Amen. Lesson nebo rani ketokchinigei kabwatoshekab mieindo. Mi kibaitinichu mi taing'wong eng betutab rani komeche sikiro amune sikemwoi akobo kabwatoshekab mieindo. Amune sikemwa akobo kabwatoshek. Ongen akwek akobo kabwatoshek chemitei ku betushek chekikitaban asikobit kebwat akobo kiy nekiyaak. Ku nguno Jamhuri komi biik koselebroteni Jamhuri koibe kabwatutik ibwat ile kikaak ne eng betut nekibo Jamhuri. Mi biik koselebroteni ku birthdays anan betut nekikisichin ibwoti ile iwekchi Jehova kongoi amu betut nekikisichin. Ko chutok tugul komeche kibwat kinetkei rani kabwatoshekab mieindab Jehova chekiborchi lagokab Israel. Amanotok kityo ngiro tuguk chekiyai chekiro mieindab Jehova lagokab Israel. Ibwatwech akot akichek asikobit keposen ak kebwat sikesich kabwatet nekibwoti tuguk chekikwoiwech Jehova asimakiutye mieindab Jehova. Achek ko ki biik keutye mising, kiutye tugun mising. Ako itekenetkei yekitar lesson eng betutab rani kekere tuguk chebo komonut chemakat kibwat eng sobonwekyok chekikwoiwech Jehova. Lesson nebo wikini kinetigei kobun kitabutab Joshua somok, kaitoshek 14, kaitet 44 cho ko cheisirchinigei amu mara makitwaa anan makisoman. Luka 18 kaitet 18 akoi 27, Joshua 4 tugul, Joanna 14 kaitet 26, Ebranic 4 kaitet 8 akoi 11. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Joshua 4 kaitet 23. Joshua 4 kaitet 23 akoi 24. Kamwa notok kole amu kiyai Jehova kamuktaindeng'wong beekab Jordan koyomyo eng taing'wong akoi olande kou yekiyochi Jehova kamuktaindeng'wong nyanjet nebirir nekiyai koyam eng tainyo akoi kelong'u sikobit konai biik tugul chebo ng'ony eutab Jehova kole kiim sikobit koiwech Jehova kamuktaindeng'wong koigeny. So ko nguno kebendi ketesetai kakemwa eng yo akobo kimuchi ngokakwaiwech Jehova tugun chechang kimuchi ko ki biik chetinye naet nerartaat kimuchi keutye mising eng tuguk chekikwoiwech Jehova. Kimuchi keutye kororonindab Jehova ako muitaenyi nekimuitae kimuchi keutye cho tugul. Notok amune asikinetigei rani akobo betutab kabwatet. Kibendi anyun kinetigei akobo betushek chebo komonut chekimakat eng lagokab Israel kobwat. Kimuktoi ano lagokab Israel kobwat betushechotok kou yekikakomut Jehova koro tuguk tugul chekingokuskong kokere eutab Jehova. Imuchi ikusikong eng sobeng'ung ak iro footprints cheikere ile kimi Jehova man koboten. Eng yekait olekait komuch inai ile
Jehova nekimi koboten. Kale ako yekiutye ako yekibwat eng yotok tuguk chebo kamanut chemakat kibwat mising. Kale kikiutye eng sobenyo akobo tamirmiriet ne tilil koibu asanet neo nesire tuguk chekimuchi kibwat. So ko tuguk chemakatin kibwat mising ko miendab Jehova ako meche sikonetech kiboitinik eng tai yo. Ko kibendi kesomani eng kurgetab eng Jumapili komwae kolandai lagokab Israel Jordan. Notok kenyorchini kitabutab Joshua somok kaitet agenge akoi mut. Somok kaitet agenge akoi mut. Komwae eng yotok kole kong'et anyun Joshua karon mising akiba eng Sitim akoi koit Jordan. Inendet ak lagokab Israel tugul. Akiruiyo yotok kotom kolanda. Kingobata betusiek somoku koba kiptainik kobun kwenutab nganaset akong'at biik kolenji yeoker moingetab arorutietab Jehova Kamuktaindeng'wong ak tisik lawik koibe ong'etyi anyun eng olomi akosub olochine ak moinget eng kakwautik olochine yes Olojine. okay yes ako olochine ak moinget eng kakwautik 2,000 chebo eut amorikyi moinget sikobit onai oret nenyolchinok obun amu tom obune orani kilenji Joshua biik oanyinygei amu yoe Jehova kwong'utik mutai eng kwenung'wong. Kateb ing yo sirindet amu kakon kora kerchinet kurganatak Joshua somok kaitet agenge akoi mut ak kaitosiek 14 kaitet 41 akoi 44. Kokateb ing yo sirindet kole kilya asikolenji Jehova Israel kochopkei akobo tuguk chekibo koagis eng tai. Nitok kakobor kole kimakat kochobokis lagokab Israel amu kimitei mutai kokakomwa eng kitabut no ko kibo icheket komandae araretab Jordan. So kale eng Joshua kuyo kasoman Joshua somok kaitet agenge ak mut kole kokimwochin Joshua biik koanyinygei amu kiyai Jehova kwong'utik mutai eng kwenung'wa. Koanyinygei ko kit nekiune notok. Ki suppose kolya? Ki suppose kosa akotililgei koistoegei simdo chalwakta nekitinye ak sikobit korikyi Jehova konai eng yotok kele kingen achek kele kimakat kong'any tengekwokikwak asiyemondoe amu agetugul nekitinye simdo kimakomuchi komandae Jordan. Kale notok komandae Jordan kisopot kimakat kokakoek chechobotin. Kale komwochi Joshua eng yotok kolechi oker moingetab arorutietab Jehova Kamuktaindeng'wong ak tisik ak lawik koibe ong'etyi akosub. Kale chobetabgei ko kibo borto ak tamirmiriet. Kibwotyi ichek kochop mugulelwekwak kolelit kayaneng'wa akoyan kole mi Jehova koboto icheket. Eng kaitosiek eng nwokindo kaitosiek 14 kaitet 41 ak 44 kokonech notok kenai akobo kit nebitu yekayai biik tuguk amami Jehova koboto icheket anan yematach Jehova konyo kwenunwa komami kiy agetugul nemong'u nekararan ako makoi terter. Kale moingetab arorutietab Jehova nekiiboti tisik ko kiboru kole kimi Jehova koboto icheket. So ng'alek chekikang'at Joshua ko sikoek chechobotin akosik kobor kole kimuchi kobelis lagokab Israel kingomi Jehova koboto icheket. Akotee kondochin anan komong'u kole mi Jehova koboto icheket ko kiterteri amu kiboru kole kingomami Jehova eng icheket komami kiy nekimuchi koyai. Notok komwawech akichek kenai kele mami kiy nekimuchi keyai achegei yemami Jehova. Yemakimong'u Jehova eng bandanywa komamitei kiy nekimuchi keyai.
amami kiy neketile. Yemami anan yemakitinye Jehova eng banwekyok, komagoi kibelishe eng tiemutik chebwonchinech. Kale moingetab aroritetab Jehova ko kitabanat ako tilil eng kaptisiso nekibo lagokab Israel. Kale moingonotok ko kitinye tuguk somok. Kimite ng'atutik 10, kimite chaik nekibo mana, ako kimi koroktoab Aaron. Kale moinget ak chobetabgei asikomandae Jordan ko kibwotyin lagokab Israel konai kole kimokomi ichegei, ako kimeche koborchi kole kimi Jehova koboto icheget eng kasarta tugul. Katerterishenwa ko kibo kosulda kityo ngot kosub ortinwek chekikeborchi Jehova. Ki eng kasarta nekimuchi kimi eng tai ko kibwoti kole imuchi koba ichegei, lakini kimukomuchi koba yekimokomi Jehova, ak kimukomuchi koterteris ngo kimokomite Jehova. Kimakat chobet kounotok. Kale kochopgei, kotililgei, koanyinygei, ko kale kicham keyoe kora eng betusiek chekicham kebendi boriet, kobor kole kibo kotiegei biik Jehova akonai kole ma kabelishenwa ko kimuchi kityongon kobun kamukenwa. Eng lesson eng yotok no ko keborokyi notok nebo Jumapili komwa kole kale kotom koyai Jehova boriet akobo lagokab Israel, ko kimakat kobor kole katiegei Jehova. Akomong Jehova konai kole Jehova ko ki commander anan ko ki inendet nekindochin eng boriet. Mat kobor kole ki ichegei chekitiegei. Kale kwang'utiet nekitoo kobune araraita nekibo Jordan, ko kimakat asikoborchi lagokab Israel kole kit nekikaship koaror Jehova ko kitimisani koborchin icheget kole emet nekikakoarorchi ko kimuti asikobit komong Jehova kole Jehova ko Jehova nebo iman. Ako icheget chekikakoanyinygei ak kotililgei ko kimuchi komandae emet nekiyamat nekikakoyam Jehova. Tos mi chi netese ng'olyo eng yoto? Kakeker banda nebo bororiet nebo Israel kingomong eng emetab Misri ko kimong biik 600,000 kondochin Musa. Nguno kotebi eng kong'atet kenyisiek 40 kobek chechang amu murenik tugul chekibo kenyisiek 20 akoba barak ko ki 600,000. Akotebi eng kong'atet kobek boisiek chechang kong'et boisiek oeng'u, Caleb ak Joshua. Meche kolanda nguno koit emetab kamiset nekiyomis Abraham. Biik eng koitisiet nebo kenyisiek 40 komi kong'atet ko 601,730 eng koitisiet nekitindoi bichu. Kot kakotesak 1,100 age chebo murenik kosir chekimong'u eng Egypt. Ko banda nekibendi nguno ko banda nekakiyokto sekeik oeng koi kokikas eng wikit nikonye. Kobor Jehova kole meche konyakan emet matinkomi biik chebo yotok chemeng'ishei. Kakune Jehova kenai kele inendet ko kandoindet nebo banda. Inendet nekisin banda kong'ete Abraham kokweri kobun Isaac, Jacobo ako lagok 12 kobendi emetab Misri kondochin Musa, komi kong'atet koboto Musa, orno kokoru Musa kenam Joshua kele Joshua ilande koba bitonin. Kamiset nebo Jehova komong'etei ngole Jehova aiki kosuldoe. Tap kekenishe eng kasarta nekoi kele uye Jehova angokokake ngomayuoni ak mayuoni. Tia tuguk cheketindoi
chekikoimech chengesis kebwoti kele kokokagei Jehova. Ikoigei Jehova amune? Ibwat lagokab Israel kenyisiek 40 komi ong'atet ketoingonigei ak kinekit emetab Canaan. Kaik betut agenge negei nakakilandae oinet akile tisik ondoite lokotyech koyatak oinet akonam koik choboto kibendi kekose kanetisiet nemite tai. Koame kityo amwa ale Jehova ko nebo luget, kandoindet nebo boisiet ko inendet. Mekoigei eng kaamisenyi, ngokimwa kosuldoe matingekagei. Kongoi. Kongoi mising. Tos tubicheke? So kongoi, kibendi sikenoe eng yoto kele kamuktaet kobunu Jehova. Ako kit nekibwoti ko sikobit kesetan nguno eng betusiek chekibo kabwatet ko sikobit koek kit nekiselebreten kila asikobit koek kanetut kora eng biik chebwone kokakoba June. Kakomwawech Pastor Nyalile kole lagokab Israel alak ko kikakoruiyo alak kikakobek alake. Ko nguno eng kabwateni ko kikito nekikisetani asikobit koek eng lagokab lagok kobwoti kit nekikakiyochi Jehova ak koiwokikwak chekibo tai. Kongoi mising. Atache mwalimu nerube. Kongoi mising Eva nekaitou eng lesson neito kitesetai ak kekere kwang'utik chebo Jehova chekiyochi lagokab Israel akotokotesetai kwae amu akot akicheket kemite eng kekutietab Jordan kemeche kelanda. Ko kemite Jumatatu neleel Jehova nesobe nebo kwang'utik tugul. Ko ketesetai kitabutab Joshua 3:6-17 amache asoman kitigin sikeng'alale yuto. Kokale eng koitet nebo 6 kokale aking'ololchi Joshua tisik kolenji okanab moingetab arorutiet akoib Olande ondoe biik. Koib anyun moingetab arorutiet akoba kondoe biik. Akilenji Jehova Joshua, atau rani atororin eng taitab Israel tugul sikobit konai kole kou ye kiami koboto Musa ami koboten kou notok. Aking'at tisik cheibe moingetab arorutiet aking'at tisik cheibe moingetab arorutiet ilenji yewait ngekutietab beekab Jordan kotononse eng Jordan. Yeityo kolenji Joshua lagokab Israel obwa yu okas ng'alekab Jehova kamuktaindeng'wong. Kole anyun Joshua konoe eng ni ole mi kwenung'wong kamuktaindet nesobe akonoe inendet kananik eng taing'wong matiny ak ketik ak ibik beresik ak keresaik amurik cheburisik okero chorchingei Jordan moingetab arorutietab Kiptayat nebo ng'ony komugul kondoenok kolondoi notok anyun olewen biik 12 eng ortinwekab Israel chito agenge eng oret age tugul. Ak ye tononye kelyekab tisik cheibe moingetab Jehova ka Kiptayandetab ng'ony komugul beekab Jordan kochopchigei anyun beekab Jordan akotononso beek chebunu meto kototen. Ak yekingong'etyo biik eng emaisiekwak koba kolandae Jordan kondo tisik cheibe moingetab arorutiet. Ak kingoit Jordan chekiibe moinget notok ak kingotiech cheibe moinget notok tabandab beek amu yenyei beek ainetab Jordan kot kosir ingekusiek tugul eng betusiek tugul
chebo kesisiet kotononso anyun beek chekibunu meto koba barak kototen eng oleloo eng Adam nganaset nenekite Saratan ak beek chekinyortogei koba araraitab Araba. Noto ko araraita nebo munyuk kokikestoegei kolanda anyun biik kolong'chi ole tokchingei Jericho. Akitononso tisiik chekiibe moingetab arorutietab Jehovah eng ole yamat eng kwenutab Jordan. Akilanda Israel tugul eng ole yamat ak kolanda bororiet tugul eng Jordan kokestagei. Agere eng yu ale mi kwong'et nekayai Jehovah ako kakong'ololchi Jehovah Joshua abwoti ale kimuchi kemusmusi kele tos imuchi kasini akot Joshua akine komuchi kolen tos amuch alandae bichu, tos aai boisiet nekiyai Musa kolanda amu inget ile kikobwa eng yu komisen kolanda ko king'ololchi Jehovah kolech ikere rani katerteret, kere Israel tugul akonai kole ami koboten. Tos ngap imusmusi betut age ile tos amuch kii mi Jehovah koboto kale tonon kakiro kito agenge eng yu kole tonon siker. Kere ra nekere konda age tugul amu kimong chitugul eng hemait akokere eng konyekwak. Konai chitugul kole Joshua nekakokoch Jehovah kandoiwech. Amu akot eng kaniset kimusmusi kemeche kelya koker Jehovah. Matikerchi malecho sikoker kole boisiet noe Joshua kale ker Jehovah. Konai kole Jehovah neikochin kolanda. Aya, biik kelechi eng yu tisiik konam moinget akondoe biik. Ako yotyech beek kole kotononso. Yekingotononso kole beek saa. Kiba Kamasia kicham kemwoe keny koba beek kole saa kotononse oleloo olimbo Adam. Ibwat anyun ang beek chekimite yu amu ngap iunigei ing yo kiunegei kole kokakonyi beek. Igen anyun koba kole chu ikere korektoi lakini kiba beek kora chu kamite chekinyitat yu amu kakekas kele kangiip betusiekab kesebek abwoti ale arawetab lo. Abwoti ale kio ropta eng meto sikobwone beek konyi ipkong'ertaegei oinet koba emet kole kokiyam cho tugul asikolanda lagokab Israel. Kakimwochi bichu anyun kelechi koba kiker ile Jehovah siker Jehovah kwai kwong'utik kokakamite akichek boisiet nemoche keyai. Ngiker kale Jeremiah 32:17 meche kokasoman kenyot Jeremiah 32:17 le Kiptayat Jehovah kero kiyai kipsengwet ak ng'ony eng kimnateng'ung neo ak eng eung'ung nechulat. Mami kiy age tugul netemenin. Tos ibwoti ile kale Jehovah nekiyai kipsengwet ak ng'ony. Mami kiy netemene Jehovah. Ikere kiyochi lagokab Israel kosisio beek. Kanam ne beek sikosisio. Kikochi kora Jehovah lagokab Israel kotyech kolandae araraita nebirir. Tononso beek akolanda koyam emet kot kouyo kimakomi beek yoto. Eng sobeng'ung mite kito neimin asi meker Jehovah kotononso beek akichek kotilande. Kale eng kitabutab boisionik anan ko sisoman boisionik 3:6 kora kotokofananwan Jehovah nekim neimuchi kolanden eng tuguk cheuen
ak itonon kale Jehova eng betutab rani kokakikamwochi ingen yoto amu kilechi oba iker ile kaka mite action parts nekeyoe ngap ilen oyewe Jehova ngotomo itu kalya Jehova kaka itononi tomo iamwan itiech keldo ile iwe kakikas ng'olyondoni akot achek nguno keng'ololi ne boisiet nemakun Jehova iyai kikas alak ko kikas ak yeibeit kila wikit ile makere koitu lesson nebo wikit nenyone kwai kikas tos kikowalin neyoe ile kototomo kibatisanin ko ne nekakerin asimena Jehova inai konyi ikochi muguleldong'ung kiyai lagokab Israel ko kiikochigei kolanda amu kiba akichek ak kelyek ako kiyai kakoyan Jehova kole yoe Jehova kwong'utik kolandae beek ko eng yu ikere ile mami kiy netemene Jehova kiamune sikwochi Jehova boisioni tos tikwoe Jehova cheu chotok eng acheket anan kiteptoi ano kekere Jehova kele Jehova ko Jehova nebo kwong'utik atkinye akoi ra akoi kotun koit Jeiso netun kikere tuguk alak chekimakielewan atkinye nenganga ibwoti ile kaka kiyoe Jehova eng atkinye kakiyoiwo nengap betut age uyo kimache keker ainet nekayam silande lakini kayame ngot tuguk alak che eng sayot eng kabwatutik kole akile yani meche iegu in tune ak Jehova sikobit koun kit age nengap iker kole koyait muguleldong'ung ilong'u irir akobo Jehova nekeker eng akot walutietab kito nekakonin tamirmiriet netilil iwalu ko kesom Jehova kokonech ak keker Jehova kou yekikochi kondochi lagokab Israel kotokondoiwech eng betutab rani ale eng Zaburi 72:18 kale iberurot Jehova kamuktaindetab Israel ne inegei neyoe tuguk chebo kwong'et sikoyoe Jehova tuguk chebo kwong'et eng sobenyo ko ngiwe Zaburi 89 akoi 3 ko kale Zaburi 89:3 ako mwae akobo kale omwaite torornatenyi eng bororiosiek ak boisionik chekikwong'e eng biik. Kit agenge noto nemoche keyai omwaite kaikas mwochi chitab kokweng'ung mwochi chitab kong'ung kokas ng'olyondoni yopchi ngot kale tiendo ngot kale ngot komemuchi ilande ibiamdochi biik chemite bitonin komite boisiet mbaret nekikokonin Jehova imwaite ongemwaite boisionikab Jehova kwong'utik cheyoe Jehova asikoker biik akichek kole Jehova amu kibwoti ngap kocheng'e biik Jehova munguinik alak chemengechen lakini moche koker kole Jehova nekio kosir cheptalelisiek tugul chekibo Egypt chang cheptalelisiek akot kora nguno akot yekimite ko ongiborte lapkeiyetab Jehova asikobit kowalak biik akoker Jehova asikelande keit kipsengwet nelel nenyone Jeiso konekit asome ngot komi mwalimuiot nemoche koteshi ko asome anan ko atach mwalimu nerube. Ko atoche mwalimu nerube ko sikotestai. Kongoi kanetikyok chekautou. Ngebeberta nebo kwoeng kasi komwoe ng'olyot nelen kabwatet. Ko kangitestai itarate Lilian awe kitabutab Joshua 3 koiteni ko 12 kakelewen biik kalolewen anyun biik 12 eng ortinwekab Israel
chito agenge eng oret age tugul. Ko kingakole kelewen bichu sikobit koba eng banda, ko bichu ko kandoik chebo lagok 12 chebo Israel. Neiboru kele meche kolanda Jehova lagokab Jacobo. Meche kolanda Jehova kaamisenyi kosubkei ak lagok 12. Ikose man eng katindiot age tugul nekimitei eng betutab ong'atet kenyisiek 40, ko kikobek biik chechang eng oret. Ak kong'et Joshua kityongon ko kikakiyokto sigei 12 atkinye nyokolewen ak koker emetab Canaan. Ak kikobek chun alake makomitei 10 ak kong'et 2. Nyokong'et kokeny Joshua eng kaamisetab Jehova koyokto 2 ipkosegei emet kwa nganasetab Jericho. Kolewen Joshua akine lagok 12 kobun kot age tugul nebo bororietab Israel. Sikobit kaamiset nekikimwochi Abraham, kaamiset nekikimwochi Isaac ak Jacobo kosuldae Jehova yeilondoi biikchik eng nganaset nebo kaamiset. Kingotyech tisik akoik ak moinget nebo ng'atutik 10 chebo arorutietab Jehova, koyam emet ainet nekimitei. Kokatagere ainoni ale ango ainet nakakile kiroboni eng Jordan eng betusiekab ropta, iwot ak kichang beek nebo kong'ut. Nakakile kichang'a beek ipkoit eng kekut sang kosub ingelele ngochang'a beek ako ainet nekocham koendi kotainganigei kokwere beek ipkoisto komakobor. Ko Jordan akile kinyitat beek kabisa koba. Ko ngimi 16 kale kitononso anyun beek, ibwat beek chekatelelso kokatyech lagokab Israel kotelelso beek kuyo kakwong. Aka kang'ete nganaset nekitonone ole lolo lekikure Adam. Ko nganaset nekikure Adam abwat sigindenyo Adam nekikayai Jehova eng taunet. Kaamisetab Jehova komeche kowekyi biik. So katelel beek eng nganaset nebo Adam ko kaker eng tai. Kale kinekite nganaset nekinekite Saretat. Kale kichutkei beek kobendi araraita nebo Araba. Kakingoit nguno komakotelelso beek, kele lakwet age tugul nebo Israel kandoik chu 12 ngonam chitugul koita akolanda akoita kong'ete ainet. Ityeche akotyech tisik kakolanda. Ko nging'etu eng emoni ainet nekai inam koita akiib. Amune sikiib koita komutech akoi 4 nekamwa kole kingakolanda bororiet tugul nebo eng ainetab Jordan. Kong'ololi Jehova Joshua kolenji olewen anyun murenik 12 eng biik chi agenge kobun or age tugul. Kotestai atindiot eng yo kakemwa chun. Kongotesetai koleweni Jehova bichu akakeib koik komeche kokochi chito Jehova kito nekikure kabwatet. Eng taunet kangong'ololi Evelyn komi atindiot agenge nebo chi asikarindet nemi barabara cham kekure traffic commander. Ngolinyo ole ko asikarik chekikure sheriff eng olep America komuchi kounyegei nabo highway kounyegei ui nemekere akolilin inyone. Ko ngolilin inyone komengen ile tesetai ne. Ikere kityongon kosubun akakololyo taishek. Iwe taban. Kale king'et chichi ko taban kakolil asikarindet akakosub. Labati nebo kwong'ut. Koker kakolabat kole kengen kole kakekon asikarindet. Ko taban. Komako taban wanja kenyor. Kotebe asikarindet kito agenge netebe chitugul ndereboindet. Ngoro license neng'ung'et neikwerie karit. Kong'et chichi kakolen kotoben koker lolet anga kakometo waletit makomi.
Kuma komi waletit kokergei chichi ingen ile ngetinin maat ake borto tugul kobire muguleldo nebo kong'ut. Ornyo askarindet kalechi kityo kono. Ako mioto yabatirisha. Ilen isakaigei, ilen ikergei, ile ikoi ne. Lakini ngabwatutik ingen ile kaiutye. Nga maibu. Kole kityo kakonai asakarindet kole kotebe kolech ing'o akei. Ne kasit niyoe. Kosis chichi akokere asikarindet amu meche kewolchi asikarindet kito nemeche. Kola professor. Mana ale kiror ngot asikarindet anan kiker. Kole oi professor. Bas asirun ticket anan asirun chepkondet neiboru kole keai makosa eng labateng'ung nekailabati isir speed limit. Amune komelen kakonin ticket ini, lakini ameche akonin ticket ini koek kabwatet. Singen ile inginame karing'ung iname koboto license indoi lolit. Soko karit ak license ko agenge. Ko kakonin koek kanetet. Sokoek fees neng'ung ni. Ile kialipan fees amu kiai makosa en barabara. Akesirwa kelecho kilabat isir speed nemite. Kieko abwate ale professor ko kiwo class akine. Matingoek inendet neinetishei ko kikikochi kanetishet nebo barabara nekimokobwoti akekochi ticket. Ing muguleldonyi tugul ko kinai kole anganyolu sibwat simelel. Oronju lagokab Israel kakilechi icheket obwat. In Joshua 4 kokalechi Jehova otech kapkurusut amu kaichukai. Kapkurusut yekakolanda bitonin. Kapkurusuni keboishe kaichukai koek kabarunet. Ng'olyot nebo Ebranic kokure oath. Oath, O-T. Ng'olyonon nilen oath eng icheket kolechino nito ko kabwatet eng kabarunet nebo tuguk chekiyoiwok Jehova eng bitonin ak bitonin. Kimomuchi olong'u eng bitonin amu kichang beek chebo Jordan. Amu mieindab Jehova nekiyoiwok eng muguleldo tugul ko kaichu ko kibunu ainetab Jordan. Oteche kapkurusut nebo kabwatet. Sokoek kaichu kabwatet neibwotwok likyomi ak long'unet ak nguno nyapanetab emet. Eng mugulelwekwak ko kiker kwong'utiet nebo Jehova. Amu ng'olyot ot ing Ebranic komwoe kolen kwong'utiet nekonech kabwatet. Kwong'utiet nekonech kabwatet nebo boisiet nebo Jehova. Ingisomanate ikasate atindionik kokonech Jehova kabwatutik chechang chekiyaak eng emetab Misri. Betut nekikang'et Jehova kwai kwong'utiet neo akobir bororietab Israel kobire tuguk cheng'wonen. Cheu rubet, botanet, tuguk chekiyookis chekikirongyi emetab Misri. Sikoek kabwatet eng icheket kele ingelelyo age tugul nekamakase it Jehova kobwone birutik sikobit ibwat ile orani konyolu eng kabwatutikuk koek chetogu cheibwoti kou asikarindet kai. Nekanyo kobwoti kolech professor angen ale inetishe lakini ibwat yo iname karit ile meutye license iwendi. Keborwech nitok kabwatet nebo Jehova. Chang burgotik chetinye ngisoman nekibwote ng'atutik 4:34 kong'ololi Jehova komwoe kole kakonok ni koek kabarunet eng kwenung'wang akwek ak Jehova nebo iman. Eng kimite 12 eng kitabutab Komong'u koitetab 13 kole kakochi lagokab Israel sikoek kabwatet eng icheket ak ane Jehova. Akokochi Jehova kaamiset nebo Sabato. Betut nebo 7
nakale kiyai kipsengwet ak kwai ng'ony kakonok betuni sobwat kit nekikoiwok Jehova en betusiek lo. Neunoto akichek kakonok 12 koik 12 chekoibu akotech kapkurusut nebo Jehova. Sokoi kabwatet en kakwek kele kikolongwok Jehova en bitonin oityi bitet age. Amune sikole Jehova obwat kokangekas mieindab Jehova ak kabwatutik chekonech Jehova sikobit kebwat inendet kokaboisie Jehova koichu. Kaboisie Jehova Sabato. Kaboisie Jehova kaberuret nekikoberur bichu simautye inendet. Boisiet noe Jehova eng ichek kole iku kabwatet nebo koikeny, makabwatetab rani inegei. Kiyai Jehova kwongutik chechang kochi lagokab Israel. Aine tuguk chekiyookis eng Misri kekochi birutik 10. Akoi betut nekikiloldoi kemutu icheket kokakole Farao ngoba bichu amu kakibar taita netai kokaketata korotik. Koba ainetab Jordan, ainetab araraita nebirir, kobesio Jehova ainet akobit emet neyamat. Kwongutik chekiyochi Jehova. Mana chekikochi Jehova eng kong'atet kokibwoti kole inendet ko makatiat nebo sobot. Nengwam chi komakwame rubet kokeny besio akonyoru kamang'unet. Tuguchu kiyochi Jehova lagokab Israel kokimeche konde kabwatutikwak konyoboni emet simautie tuguk chekikwongutik chekikwochi inendet Jehova. Kinyolu koum lagokab Israel tuguk tugul chekikwochi Jehova eng kabwatutikwak. Matin kakochaban emet nenyitat kumiat akochang chego. Matin kakobargei ak bunik chemite emoni akoterter icheket. Kole Jehova moutye tuguk chekikwoiwok Jehova. Kergei cham komi tiendo nelen ibwat tuguk chekikwoun chito age. Meutye tuguk chekikwoun. Amu eng tuguchotok kokonin kanetet nebo tilyandit inye ak chichin nekiyoun boisionotok kararan neingen inyegei. Ketebe kelech lagokab Israel komwochi Jehova tun ingotebenak bikwok anan ko lagokwak anan ko lagokab lagokwok olechini ne akobo koichu. Kale omwochini ole eng kayanet nebo mieindab Jehova kokindoiwok Jehova eng kibinwek tugul akobor Jehova boisienyi eng kayanet ak mieindab Jehova. Kokanyo kokonok nitok obwat ele beruto nebo kayanet ak mieindo nengete Jehova. Eng kanetisienyo nebo rani nebo wikini tugul kokamwoe kelen kabwatet nebo tuguk chebo mieindo chekikoiwech Jehova. Eng katindiotab Israel nekikimilda kong'ete chito age akoi chito age kokinetech akobo tuguk chemakiutye. Kou eng tebutiet nekakotoi Evelyn nekamwa kole ne nekebwoti eng emenyo nebo Kenya anan eng sobenyo. Kimuchi kebwat kele nekitindoi Kenyatta Day ko kila eng tarik 20 arawetab 10 kibwoti kelen oyie ki baunatetab Kenya kouni. Madaraka eng arawetab 6 tarik 1 kengen kele keyaani eng emetab Kenya. Njamauri tarik 12 eng arawetab 12 kokonech kabwatet kele eng emet ikere kakochopkei emet, kochopkei president, kochopkei asikarik amu kiyoe kit nekikure kabwatet. Ko eng emet tugul kobwoti tuguk chekiyookis eng Kenya kokakimong eng keunekab chumbek konam baunatet ak serikalit. Inye eng gaa ibwoti betut nekikisichin, mi biik chetindoi birthdays chechwaket. Taboker ngot eng Facebook kakesir tuguk kole biik age ikoitoi ne eng betutab sigisiet nekikisichin. Mi biik cheibwoti betunotok, ibwoti chebo lagok. Ak ingen tarikishek chekibo nekikisiche lakwet anan nekikisichin. Kitindoi kora kabwatet nebo betusiek chekikitunikei. Kingetunkei ingen ile uye, ingen ile itindoi kenyit nebo kenyisiek chukile. Komi kabwatet nebo betusiekab katunisiet. Imuchi kora kole ingen ibwoti betut nekikibatisani.
isigu ak iyan logoiwek chemyachen. Tos ibwoti ne ako tuguk chekiyookis amun ngot ngasis ane angen likikibatisan ainet nekikibatisan ak pastayat nekibatisan angasis komongo pichait ami aino nerote beek nebo kong'ut ak mokochek chenyikisen amu kibatisan arawetab 8 komite kambi. Abwat ale tuguchu tugul chekikwoiwo Jehova ko ne muguleldonyu nekono anai ale kamiset nekiyai Jehova atkinye kotokosobe akoi ra. Eng kwong'utiet nekiyoiwo kokono kabwatet. Lesson anan kanetishet nebo kwaeng kasi kokonech atindonik chekikwookis, kwong'utik kimuchi itender inyegei ne nekikwoun Jehova koi chito. Ne nekikwoun Jehova koi Kristianindet. Ne kito neibwotun eng betut simeutie ku askarindet kai. Singiwendi kokainde ticket neng'ung'et lolet ingen ile mameche alel sikenama. Kiribe kasikarindani profesayandani nguno amu ticket sikoribok, lakini makoi kiribkei achegei akoribe mieindo nebo Jehova eng Kristo Jesu. Ingetebi eng kayanet kobwotwech tuguchu simakibe eutab tai kemaste anan ko eutab katam ako ketob eng kimurtoiyot nemite sarunet yo. Tos mi chi netese ng'olyo? Kongoi ngatai kiboityo nerube. Kongoi Pastor. Kongoi amu kai ing'ololji sobonwekyok akobo kamanutietab kibwat. Kongoi kora amu mwalimuinik chekashokondounenech. Tebutiet neking'ololen kebeberta nenyu ko ne ng'oyondit nebo makibwat. Utyoet anan ko utyoinatosiek chekakoib bitet keutie tuguk. Atkan kora komoche kekere kele ngosit chito kotoi koutie tugun, koutie kainaik, koutie oret, koutie kole atakasira, koutie tugun chechang. Kekere achek kobit bitet kiyotok. Ako atkan kora komi ng'oyondit. Amoche kero eng kitabutab Joshua inotok ne nekiyai Musa ak Joshua, mising eng Joshua kait bitonin. Eng Joshua inotok 4:20 akoi 24 kokamwa yotok kole akoru Joshua koechata 12 eng Gilgal chekibitune Jordan. Ako ng'ololji lagokab Israel kolenji yetun teben ak lagok kwok kotebe kwanisiek kwak eng betusiek chebwone kolenji iboru ne koechu. Oborchi anyun lagok kwok konai olenji kilong'une Israel Jordan ini kokayam. Amu kiyai kamuktaindet ng'wong beekab Jordan koyomyo eng taing'wong. Akoi olanda kou yekiyai kiyochi kamuktaindet ng'wong nyanjet nebirir yekiyai koyomyo eng tainyo kot kelong'u. Asikobit konai biik tugul chebo ing'ony eutab Jehova kole kim asikobit koiwe Jehova kamuktaindet ng'wong kokeny. Koikeny. Atkan kora ko ngesoman sirutik komwawech ng'oyondit nebo keutie Jehova. Iro eng kitabutab Kirwogik 3:7 komwoe kole akiyai lagokab Jehova neya eng taitab Jehova koutie kamuktaindet ng'wa kot kot Baalik ak Asorot. Eng 8:34 komwoe yotok kole amaibwat lagokab Israel Jehova kamuktaindet ng'wa nekisor ichek eng eunekab bunik-kwak tugul chekimi komasta age tugul. Ngiker tuguchuto tugul ikere ile kami ng'oyondit ingot keutie kiy. Zaburi 78 koite 11 komwoe yotok kole akiutie tugukchik chekiakoyai ak kwong'utik chekiakoborchi ichek. Kounotok kang'alal Jehova kole makibwat kityo akomi ng'oyondit ngo makibwat eng utyoet.
neiwendi kot atkan kora iutie tugun ak iib tuguk sina chemabo komonut. Korotok keutie kole ak iib kou yo makiy kotinye ng'oiyondit nemami kiy nekergei. Amache kotakiro kora eng nekibwote ng'atutik kurgei 8 koitet 2 komwoe yoto kole ibwat oret komugul nekiamutunenin nekimutunen Jehova kamuktoindet eng kenyisiek 40 eng ong'atet sikoming'inin akotiemin akonai kit nemi muguleldong'ung ngichome irib ng'atutikyik anan komechome. Kokale kiamutwak ak tuguk chekiaborwok eng ong'atet ko kibo kotumtum kayaneng'ung kas kole lumdaat komie. Amanoto kityongon kimoche kora Jehova kole asikobit kokimit kayaneng'ung. Tuguk chechang chekiyoiwech Jehova ko ingot keutie kibwat kole eng koitetab 18 ibwat Jehova kamuktoindeng'ung nekikonin amu inendet nekonin kimnatet inyorune mokornotet sikikimit kayamisutnyi nekiyosyechi kwanisiekuk kou rani. Ingap kora kemuchi kebwa sikeutie kele ng'o nebo kimnatet. Mutai kanamin tuguk akomach kokos akwatisiekuk ak mokornotosiekab kong'ung koutie chito atkan kora kole kibunu ng'o. Yotok yeitu menotet. Kounotok kale Jehova obwat ako male kityo obwat ako keborwech ng'oiyondit nemang'une ngomakibwat ngot keutie. Atkan kora ko ngot kemoche keng'etu keeku biik chetinye kiyoknotet ne inegei nebo kakesunetab boisiet koi keweke ketebegei kele king'o akebo ng'o ak ne boisiet nekikikonech ngomakibwotyigei ole kitaundo ak kwet nebo luget newendi kokesu boisiet ngomakikusyi kong ole kimutunde Jehova ole kitaunde Jehova kanisani. Kone kamwa kiboitiotab Jehova kole mami kiy nekiywei akobo kenyisiek chebwone kobate ngot keutie ole kikamutunde Jehova eng ole kikebunu. Ko ndikase komwoe Jehova kolen ibwat. Atkan kora ng'oiyondit nebitu atkan kora eng oldinwekab meng'atosiekyok ko kebe sikesial eng oret amatakiyapte bitonwek chebo eutab Jehova eng kenyisiekyok chekikosirto. Bendi lagokyok kot koutie kole ng'o. Sikere nguno yekakoutie lagok kutit, yekakoutie lagok bitonwekwak ak ole bunu ak kole ng'o ichek konamgei ak biich alak chebendi korondorondoni barabara boto cheitochi ak cherektoi amu makongen kole ng'o cheu achek nguno che ngap kemi bitosiechu. Ko ngonamgei lagok ak lagokab koroni mengen kole kibunu ano ak kebendi ano ako ki amune sikebwa au. Kobendi kot koutie somanet, kobendi kot koutie logoiwek chemiachen akometo kanisa amu kanyeketuiyo ak alak ama mengen kole kikibunu ano ako kikibwa ne koroni. Lakini ngiker biik chekinyokosopcho nguno nguli chekisopcho eng olimbo Siamba chekisopcho akot eng olobo Nandi anan ko Kalenjin komugul ko biik cheibwotyingei kotugul kole meutye anyun we ole kibunu kon ak kamet ole kibunu ak kuiwokikuk ak gogo. Nyalilda nekikibunu olikinye kikiame tugun chekimoketindoi akoi keit yu kimi. Kokochin kokilgei chito kole amoche akilgei siamuch atekyi bororienyo aname yekimetochi baba ak ayapte kit nekikonech gogo nekikonech agui. Ko ngeutie yotok ko yotok yebitune kabutet. Kacham ng'oliot nekakisoman eng yo nomoche aketyi kidogo eng Joshua. Kale ne eng Joshua yo? Kalechi Joshua oborchi anyun lagokwak konai ni kole kilong'une Israel Jordan koyamat amu kiyai kamuktoindet Jehova eng Jordan koyomyo eng taing'wong
si Olande ko uyagi ya Jehova ko yaji nyanje ne biriring dain nyo tu ga kagami komonutietab kibwat let ak kibwat nguno. Ngot ko makibwotyi lagok atindonik chekibo keny kole kiyam Jehova nyanjet ne biriring dain nyo, koyam Jordan eng daing'wong, ng'olole Joshua ibinwek oeng ibinda nebo aguiywogik kwak amu kikang'et Joshua Caleb ichegei eng ibinda ningisirtoi silisopendwa kolole kinyachek ko kiyaiwech Jehova ni kiyam nyanjet kiokas kemwoe woi kiune agui komwochi kabisa ole kilong'undo kole lakini mayame obwat kityo le tolin abwat kora kit nekoywok Jehova amut eng taing'wong keyat Jordan sikibwat olin ak kibwat nguno ne ng'oyonditab kibwat keny amakibwat nguno. Samson king'ololchi Samson atindonikab keny ipkobwat akoker kit nekiyochi Jehova eng betusiek chun, lakini ngomi yo kometo tilyandit ak Jehova kotoi kwo Timna, kotoi kwo maiyek olimbo Filistik, kotoi kwai tukukuro ako ngap king'et kole ngu komi Mungu amute mang'ete kityo ak burbur chukokwamut kotiegei tilyandit ab amut amami ne bara ko ngelen kotokotiegei Jehova amut ak wikit konye ko ngap kouni nguno biik che imuchi konetkei lesson arawek alak ngip komi yo kotebi kotun nguno ko ipasta itu ikele kakoit pasta oamde koleji kwakonyi kwamda inyendet ilen koiker bukuit akot acha akinye ing'et ile oye ngotias ng'echeret kityo malul inegei mairo bukuit wikishek oeng anan ko wikit agenge ing'et kucho ikilgei ile ngumami chi nekikokere wikit konye amdoi icheng kurgotik chekibo sabatut age nekibo let olin ikwerchi chot ko ngap komi pastainik chebendoti kosungukonoti kwamdoi kityo amdaet agenge sige kokami biik chekokose wikit konye kole kityo nekobo amut sikele kityo pastayandana nebo kokere kityo kole moche kotoi nanyinet ko amu kakitiegei tilyandit ab amut rani makitinye yani fresh bread ko nikere eng Israel ko kikaronet age tugul eng wikit age tugul sabatut age tugul ko kikindoi makatinik chelelach keisto chekobo wikit konye kinde chelelach tos kibae biikab Jehova moboroik ko nekakon tuguk oeng ibwat ole kikebunu ak ibwat kinaun Jehova betunot nekoaun amut nekoaun lagat ak nemakakwaun karon rani ak nemakwaun mutai simeam moboroik ichegei ako maya kora iteshi chu iteshi moboriet nikinye ngale nongen kit nekiu moboriet kingen moboriet ak ipel kabisa kole to oirekto nebo kwang'ut ikipele kabisa atya kibonyo keam akot yo mami kii nekeamdoi ipele tar noto ibony noto ipel kokeny kowendi betut kokale Jehova iyome kabwatet nebo keny ak kabwatet nebo nguno simetiegei kityo ile inget ile kitou okuito nenyu kanisana mi sekero yo inget ile kitou kogo nenyo nindet kikoitoi koret ngele iwoli eng Kamayo amaiwendi kanisa inyendet kokebwat ole kibunu lakini kaiutie tilyanding'ung nemoche Jehova ngotoretech Jehova simakiutie mi ng'oyondit nesirei chechang chetun kikerei koikerchi sang ko cheibwoti tuguk chekikayai ole kinye kole kiole kinye kingetou kaniset ngap Cheplanget anan ko kitou ngano lakini delen itepsengwet kelechin acha oye makingen yoto ilacha akinye mebwoti kwacheket kabisa chekikibendi akoi samitui olin kolen Jehova ole kinye lakini kale tinye Jehova tilyandit inye ak Jehova kimwa chi kole matinye Jehova mochokoronik tinye lagok yani makisarun kele amu otupcho kokui ara bar chile acha lakwet chi age tugul neiyoni Jehova koeku lakwetab Jehova mami mochokoretab Jehova nikilen amu kikesor barabar chile kong'etin kesarun amu otupche age tugul eng achek ko werit ak chepto nebo Jehova ngwo kuinoos ngo lakwet nekakisiche nguno kokoi koyan tugul
melen amu kikeyan ake ibun yoto ile kitupchok no akoi ketinye tilyandit ak Jehova nebo betunot ak ketinye tilyandit nebo Jehova ak kit nekiyochi kwanisiek chok. Tos mi chi netinye tebut anan ko kit netese ing kebeberta nebo kosomok kasi? Ng'olyot nekomoche amune kityo kikonech kora tuguk alak chekibwote. Netai ko tamirmiriet netilil noe kakaikaet kole awendi siasom kokoikoindet sinyokobwotwok. Ngonyiyai kora tamirmiriet netilil sikobwotwech. Kit age ko kikonech akot mesetab kiptaiyat sikibwote tuguk alak. Kounotok mi tuguk chechang che ing kotugul ko keweny sirutichu sikobit kobwotwech betut ing betut ak keeku nekitinye tilyandit nebo Jehova eng bonwekyok kotugul. Yekimondoi kemwochini biik alak kosemberi kabwatet nebo kit nekiyauwech Jehova amu yebimwochini alak koek baornateng'ung neimutu alak. Ak ngeiker ole kasorunde Jehova ak ole kasorunden Jehova eng kwenutab bichindo kokonin kotesak kolal maat uyo kakiteshi makaa sikobit kolal maat komie amu atkan kora keboisie mai keteshin kwenik kotesetai koetu. Une ngot ko makiboisie mai amami kiy nekakinde kowendi kot kololyo kwenik ipkoek ng'etetiot ipkoborok ng'etetiot ipkotuit. Ongeboisie mai kechoche betut age tugul sikibwat. Kongoi amache atach mwalimuiyot nenyokokesu kebeberta nebo let. Kongoi eng kanetisiet nekakenyoru kobun kiboitinikab Jehova chekakonetis kong'etege taunet. Kibendi kikesu lesson nebo wikini. Ko ng'oliotab nekinetigei yekikesu kong'olole akobo ainet bitonin, ainetab Jordan bitonin. Kibwotyigei ng'oliot neo ko nekale kabwatosiekab mieindo. Ng'oliot neo nekinetigei rani noto. Nekilenyinigei kamune asikibwotwech kinetech ole kibwande lagokab Israeliek kong'ete atkinye ak keker tuguk cheechen chekiyookis kwong'utik kemondoi eng ainetab Jordan kelondoi kelong'u eng ainetab nyanjet nebirir ngolin. Kamune asikele obwat ko ng'oliot neo ko no kapkomwa kebeberta nebo oeng eng metitab kanetab kei nekale kabwatosiekab mieindo. Sikeker mieindob Jehova eng achek keker kele anga mie Jehova, anga Jehova kotom kong'et eng mieindanyi akobo biikyik. Anga Jehova kotugul kocheng'ei akwai mieindo eng chi age tugul akot eng nekamakonyolchin kwochin Jehova mieindo. Amenye iro eng ng'oliotab metit nekisomoni eng rani ko ng'oliot nebo kitabutab Psalms Saburit 66 koitini kolo. Kale kiwal nyanjet koek emet neyamat. Kilande ainet kobune kelyek ak kikiboiboitu eng inendet eng oloto. Kang'alal eng yu kole kiwal nyanjet koek emet neyamat. Nitoni ko ainet nyanjet nebirir. Kale kilande kobune kelyek. Kwong'utiet nekayai Jehova nekakilech obwat asikobit kibwat ng'oliondoni kiro mieindob Jehova ko nekale obwat kale kiwal nyanjet koek emet neyamat kole kingende nyanjet nebirir. Akale kilande ainet ko ng'olole mut ak Pastor Nyelilei ak tupchosiekchu kimi tugul kibagenge. Komwoe Pastor Nyelilei kole ainet nyanjet komitei oritinyi tulondok ak ole kawo ng'ony komi barak yani mi tuguk cheterchin. Neui kelanda kora kokaba beek kityo ngele kokotenyo beek. Ko ngele kotenyo beek ko sikelanda bitonin ko kasit neo. Lakini nitoni ko kiek kwong'utiet amu ngeng'alale akobo Red Sea ko a deep sea noto. Makergei ak nyanjet nabo Lake Victoria. Lake Victoria ko ngiwe oritab Lake Victoria ng'ony ko loo kora. Nengelechin katenyo beek rek tesirto kosu barak
iwendi korok ng'ony chemng'emerut asibitokosu si ilongjas bitonin ko ng'ebi namakine nito ikure Red Sea inai ile as kakele sea nito mi ng'ony saiti nengele kakotenya beek ongelande bitonin ko lazima iwe korok ilenote mutyo sirekte iwe ng'ony olin borei asing'ikaitanyone ngakut ng'onyutab nyanjet itokosu mbar olinda kisem tulwet barak nebo Mount Elgon netokos lakini eng yu ikere lagokab serelye korwek chematirok chebo karishek kwak chetortoi eng ole flat mi koi tulondok chelenje kemildo kidogo lakini makirekto ketaramokanak kesim lekemet neu nebo Mount Elgon kikiba eng oret nebo nyumnyumindo amu kwong'utiet nekayai Jehova keker kokayat ainoni ak keker tilyandit nekitindoi lagokab serelye ak Jehova chekakobwa kwong'ung'uiso akot eng kegutab ainet eng kegutab nyanjet kong'ung'unji Jehova kero keker kele kakot masta akot eng kabwatutik kwak akakomusmus Jehova nekemong ichek komong'une eut nekim nebo Farao komusmus Jehova akong'ung'unji Musa akolechi Musa osisye asioker tuguk cheyoe Jehova rani akobo akwek kakang'ung'unyani kokakobor kachuchuetab kei eng lagokab Israelik chemakonyolchin akot mieindoab Jehova amu kakomusmus Jehova neimut ichek lakini amu mieindoab Jehova kwai kwong'utik koborchi lagochu kolechi akot eng ng'ung'unyeng'wong kotochomwa kora akoyamok mieindanyu kolechi Musa yaat ainoni nyanjani asikobit kolanda lagochu kale king'ap kolanda eng bitonin kotayas koker mieindoab Jehova kole kamie Jehova netya kasarwech eng eunekab Misri koker mieindoab Jehova nekimkonyolchin akot eng kasara lakini kisor Jehova ichek eng eut nekim keker kora eng Joshua kokait lagokab Israeliek komeche kolanda eng Jordan bitonin kimwa kokale eng Joshua somok koitine 16 kale kitononso anyun beek chebunu meto kototen koba barak kakosomanu ilelio noto kale akitononso tisik eng koit 17 akitononso tisik eng emet neyamat eng ainetab Jordan kale akilandae Israel tugul eng emet neyamat keker Jehova kora nyukobestos ainetab Jordan kobesio konyil aeng asobit kolanda lagokab Israeliek kolong emetab Jordan emetab Kamiset kale yu king'ap kolanda kokale kitoten beek ng'emas akoba chun beek chun korekto koba ainet eng yu ko kiboisie ng'aliotab kayanet akot eng tisik amu kale keldo kale kikanyo kora beek kakikasin nakoba ainetab nyanjetab Jordan Red Sea ko kale kinyitat beek kale kiroboni kiiwot ekosiechot ko eng yu kora ng'alale ng'aliot ainetab Jordan ko kiwo kasarta nekiiwot nekikarobon ipkonyi beek nengilen ile ichus beek orit ikase ile ango akoi kolaa beechu lakini kibate keba eng kayanet kelenji kasomanechen Evelyn Tarus nekale kakilenji lagokab Israeliek yoker kong'ete tisik akoba akoimenget abororutiet kale komorikyi otebe futishek ketechi kile akosub akiba tisik eng kayanet akale kitindoi kayanet nengen kole kilondoi beechu king'ap kotiech beek kale kobesio beek kototen kimasi akobek beek kimasi akobit emet neyamat akolanda lagokab Israeliek eng ainetab Jordan koker kwong'utiet neo lagokab Israeliek akoker mieindoab Jehova eng yuto mieindoab Jehova nekeborchi kone netai ko mieindoab Jehova nekeborchi ichek ko kekochi sarunet kolechi isuldoi sarunet nekiamwowo kalecho asorwok eng eut nekim nebo Pharaoh kakomong eng Jordan komong'une eut nekim kero kokochi sarunet kingepanda eng Jordan kole komungto kabwatutikab lagokab Israeliek amu ng'oiyondit nekikere kole kakobwa bichu kokeswech kingolondoi kotokobendi eng kalanda bitonin kakoyat ak nyanjet
ko kitu ko kero kara laga no Misri kisubu ko mitagi je ainet orit nyanje ko to tom ko nyoga mangu na kara kele anga nyap galanda bitani ko ga galanda kuju anga kebe ku to anga nyoga par yene kara bitani na inet bitani laga ne ngap kara inet ko lekirkenge keger toro na tet ab Jehova aksarunet daga kwai ek laga Australia ko na laga Australia ko le ka ga sarwe ko ten Miriam tenda na baga terteren ko na ko terter Jehova ne ge mutwe ke longu na ina jo seju ko ger nyendo ab Jehova ne ba pomut ne ga kwai go kes Misri tukul Jehova ko bekke ine amu ehut ne gimno ba Jehova kele jas ko ta usabet ne lel yega Holande engemeta anyanja ne birir ko ta usabet ne lel ka onyora ka batisa net na ke batisa na ke nani nyanjet ne ainet de birir nyanja ne birir ka ki batisa na ago mangi ago ta usabet ne lel ko barge sabet ne lel ne nyalu ko tiege Jehova ago batu ko ko Jehova ago kasi Jehova banda nywa to kinga ko internet ainet ap jortan kala kara ko be shebe ko ga kuma ko inga ko be shebe keleji laog Australia ka ta usabet kara ne lel en ainet vitamin ngalia na tay ko ga gesar wok agigi to kara na basarunet nga ga goru Musa ago ma mi boto ko ro ni ko itiat ne gure Joshua mis wok ale jog kimi ak Joshua ko ye kimi te ak Musa ko gon ngalia tani ngalia tagenga no ne ga lenje chortan ko gibar kara let nebo panda bo ngate en laog Australia kinga ko long ngane nyanje ne birir ko long jo ngate anginga ko kwer ko taro ngate agolanda ngane tap chortan ko ga ko tar panda bo ngate agolongi eme tap chortan bita jeri ko vitamin kale ko bor let notok nebo panda bo ngate en laog Australia kale ago bor kasulda tap ka miset nige garo ci Jehova ichek ko nyaban emet ap ka miset nige mwadi je sabet na lel ko enyo ke gerei agobo ko po ute ta tukul nige gala Australia ko jin Jehova ijek ko ki go jin ijek sabet na lel ko toyge sabet na lel ago toyge sabet na lel kanga so maninyo ager ko muti kejen jega gi be ta ko tanga ne tap chortan ga nyeje ya ko ne tigeran ko no era ale angaga kipke ay na tap chortan agot ko nyol somo natay ko lo Australia ko londoy en ay na tap chortan ko longi bitani ne boeng ko ne lesson ngi so man lesson kitabu tabin nagibu lecture ne boeng inyoru igero lecture ne boeng nyago go ne lecture ne boeng ka ta lecture Ainga oy tamanak mut agite testai gara nyo ko tamanak solo temagenge igera tu kieje ndigi ogis yani gebor Elijah Elisha kango meje kimat Elijah ko zongot igera panda ndigi ba Elisha ko ngete ga Betel ago Jericho ago ko landa ngene tap chorta lagani kingo meje landa ngene tap chorta ko ga lagi na Melija ngorien ni agarate Elisha ete na ngorien ke ko kurebe ko masa inet kala nyap ko masa net ko ya ta inet ab jortan awalanda tuai ko bitoni ke borne Jehova ko bor Elisha ke bor Jehova ko lenji ku yo ga mite ko bata Elisha ko ami ko boten to mai to sene lagane ke bor Jehova ko lenji Elisha ini ami ko bata Elisha kimna to ne gapchebe ko baru golle mite tindo tiliandi Elijah ak Jehova agoma meto Jehova Elijah go sekto ko ngole ndate yingo pchega ineta chortan ko lando la Israel ko gibar jiwe metokol ko lenji mite Jehova ko bota Joshua ago bota la Israel ko agigisho neba Jehova ko le la Israel ami ko dungo neba kinga akwa Elijah ko lando bitanin ko galle ko leji Elijah Elisha
mwa kit nemeche nguno amawe kosome Elisha kolenji kono kimnatengung konyil aeng asome kimnatengung konyil aeng kolenji Elisha memuoksei lakini ngot kimuta eng kwenung'ung ngot iker kimuta kale komuokse noto len ngot makimuta komemuoksei lakini kitei kakwautik aeng somok konyorke kipchurchuryet karit nebo kipchurchuryet ak enam Elisha ak kimut kole king'ep kimut kale koput ngorienyi konam Elisha ngoriet koba Elijah kale kotobot kobetyi kole siaine kakwa Elijah kale kawekta kainetab chorton ola kalang'une soyo kalong tuwayat kewayamat lakini kakara kokomong ko ng'ep kowekta kei kale konam ngoriet koba Elijah akotep kole ingiro Jehova nebo Elijah akokwer beek kora kokwer ngoriet kai kale kayat kora kainetab chorton ng'ute ikase kole kolanda inegei lakini kayat kolong'u tuwai kopchea kainetab chorton ngoi nebo somok maajabu agenge kokeborchi kora Jehova Elisha kolenji koye kwomite ak Elijah korenene kora ami koboten wi ai boisiet nekametoun Elijah inye Elisha rani ami koboten kagat kwong'utichu ke Jehova eng lagokab Israel tugul ko kiborchin ak hakikisho nebo Jehova kole amite kwenung'wong ker miendab Jehova nemamaunyegei lakini iborungei kole amite kora meting'et eng oret angonde bunu uinwek ketya angonde korom banda ng'ung kakouit neu kolkol banda neune ami koboten kora kokikerin kanoto kameche abor kole iboru Jehova kole mite koboto kiboitinikchik ak lagokchik akoshek tugul amakoi meten kokiker kiboityo agenge nekokineti kamut kora kele eito nekikure eito nebo sabato eito neribe sabato keker kiboityot nekikure Nicole nekale kikabit atkinye ekoshek kikicham keborye biikab Jehova kikiborye kaniset eng masta nekibo Siberia olin masta nebo kokile ano pasta Russia ya barak olin ko biik nekekure kiboityot nekale pasta ya Nikolai kure Nikolai pasta ya nekiamda kong'ololchi biikab Jehova eng kasarta nekimete kechomtoi logoiwek chemiachen hata kot komakikas eng emetab Russia nin tugul nin kale kenam chit kelechi kenam chit kelechi kewirchi korkoret kelechi masapos malasima makichomtoi keng'etin keamda logoiwek chemiachen kale keokyin kikaitit betunoto wakati nebo winter kale kele chichi sokokas maat kometo kayanan nenyinet ni ongep kinde ole ruitos tuga komi bokisit nekitech kitikin kole ne bokisit ne kot kitikin kole nekibir nebo baoinik ipkeokyi orit olotok ak beek chuboit in chuboit kale akeker naile kaitit akot mandoi ngoroik chololong'en kale mami amitwogik kale kitebi boiyot keny bolindok betusiek 10 kale betusiek 10 kale kele isite osto kosobek anan kokome kale ngap keyat koroito kai boiyot kanyi kale kosobei betusiek 10 mami beek ngene mami amitwogik beek ichegei ak kaitit kale kele ojutu ko ngekichut ko kikoyam yamat yani kikoyamyo eunek komakochulokse chito kichut king'irtit kale kekochi betusiek aeng kotulian kale kosob kelechi koiyan ile betutab sabato ko lazima keyai kasit amu kekile communism wakati nebo communism kele kiyoe kasit betusiek 6 lakini betutab tisab ko nebo kanisa noto Jumapili lakini betut nebo Jumamos komakibendi kele kasi noto kure icheket betutab lo noto nguno so betutab tisab ko Jumapili kele makibendi as kele kaiyan kokoiwe ko emait koroito orit betusiek 10 kolaja kole betutab Jehova kobo Jehova kale kekatita kora kekatita kale ngakatita betusiek 10 alak kale koitas chito neo nebo nekitonondochin area noto ne askarindet kale koteb kole kalya chichi kale kele chichi komae kasit eng sabato
kale in kale betap Mungu nito magbendi in magaye kasi as kale ke kaya ke okki koro igele so gas ma so jam ko metay gaane kole jit kay in ngo jit kita na ko koro min mesen o mette jiji o ngengeti ongi goji kasi ko loibe ko loji kambi ni be ko ni terenik jamagotin agoy jumamos ngot ko muju ko loy wangete jumabili no jumatatu agoy juma ko mut kasi ago ni pektul jamagotin agot mata jumamos ko mi ngala ko mo kwa kanisa ko mo muy ago ngot ko mami tebe ke jumamos ko endi ko be jumamos ngoy no ko gaji eita na la unebe ke gi gaji eita na jembus de me muje gi ala wala nger jit kay ko le jige ye mato woni ngi gamsa ya gasi yalla nji ko le jit kay eita so ngi taw gasi ala ko ta jima tatu ala wala na teito me muje gi ko ngasi a jagi ne ko itu ko ngasi to ko no jalo ngi to ko ko rinta ka tek suma bi ko ma bi te ke ko ngasi ko so magasi ko ngon gasi ha jagi je angi ko trit ko galo yin ko bay to ko jo ma to ko moga anga ma to boni la kan galo ma chabu ko mut gasi galo nget bo yot ke gem boy awu mustawlo mi ito ala ule je ito chorwe niu ne ko betu tene ga iwe ne ga ne nyalu ge ke te ge so bay siet anan ko ke begu ka ko ari ro ko to muy o bay jono to no ro kala ule jimi tane gay betu ako ko na me to go boy kutit ko le jim ngay ko nget ye kala ko ngete ito ako tromben betu ko mut gas kera ti jogit kala ngera ti jogit ko tiseni ko moita magla meleng moita ko tiseni ko tromben na tromben ndo jogit kala ko labata ino ita go jembus wala ba tay no kala gira ba tag na in ko gara guro nga basto ko uti kay ne Nikolai wala ba Nikolai go subi ito ip ko sir jimbe ako kala ngi so man ngin igaso ati dia dro ito kala gi tos melel in Nikolai engla bate amu aga jab ito mesen ko sir ko ste ko to kala ko nyit pe Nikolai ako la ba tag ito nuko garanda ko sakta kala ngoite ko rokta sista engo mut kas ko tindo be kiba agoy tuma mosko be engo mut kas kala gi to non sa askari ak pi aberia ke ger ko mut kala mu gira ro jina ge jote gele jina ngwe ngosarun choba nge e tangu ngoro joba no woy mo ba way ngas ko so magas ngoro joba no ngu eten agna kana nyap ko nge choba eng petutap kumut kas ak koy ponguti kala ko tangan tabi aguger Jehova na ba Nikolai kala ko nyit pektere ni kiami kala matay tumamos ko tabi go muy kala ko mapiki amu go ngere tere ni ko nyitat pe kala ge longa na meito ge kweri kangetin ko tastai ko gasi kala ngete ito mawo yera ngere ge ma se ito ge lioji kala ko tan baroy yeger ge ka dia ko tan baroy ito ipko pek ko sabato matay jumabili ko nget kasi akin ak Nicol kala ko ta garo e kembus matatu ko engas o magas ko ngan gasi ko mut gasi ko tro mi barak kala ko mut kala sabato ise kecang go ge ito guno englo tichog ko kala kigiger ko mut agi tiaj Nicol amu kyagi ndagor goret ngo gatina kitiaj kala ko ektage Nicol ko emenyi amu gimi Siberia kala ko ektage iko nyor kanisa ni gisojune ak family na nyina kala ko mute genge ko gingete ito ni gigameta engolo gi ologi bogorgoret ko egasi petushek lo ako sabato mangete kemagele kigo mete ko itiot Nicol engolo gi bogorgoret namtoy agala nagale eito neribe sabato eito Nicol neribe sabat yigerile anga Jehova kuma metabiki kana tarati no gameja ge shoger Jehova na mameten ako tungolo imi
Nem ngimwa ile atiege Jehova en kokoshek kyuk tugul chebo sobenyu komameten kuy kimeton kol. Simo kikere kuwa kwangutik chekimito kobo nyanja nebirir kityo. Anan keker kuwa kibo Jordan kityo. Kibitik Nicole en emetab Siberia. Kolya mabit rani en kinye akane en kimi en kasari nikitiege Jehova, nikitiege akot Elijah, nikitiege akot Abraham. Jehova nikitiege biik tugul koka Jehova nikiwalak anan Jehova nenoton netumi akoi rani. Mi Jehova akoi rani biik kyok nenyolu ketiege Jehova amu Jehova ini korib. Kale emet kimostab Jordan ko kale kikibatisan Jeiso en kainetab Jordan. Kotoige sobet nelel nebo otwong'natet nebo boisiet nebo kasuldaetab sarunet en kainetab Jordan en Jeiso. Kale komong kutit en kainetab Jordan nemwoe kole ni ko werinyu chamanenyu abaibai kot missing en inendet. En nitok chamanikab Jehova ko ye kitil ak ichek kisub Jehova egoshekyok tugul kale kobitu walet ak kebendate ko yautik chelelachen ak keker rirenoshek ak kwong'utik ak nyinwek Jehova minwekab Jehova chemoe kesuka koba achek. Tos mi chi netesei anan ko netebei? Kameche amwaun ale atindiondo noton aketeb iwendi ngot inyoru eng YouTube. Yat YouTube akiteb kolyon nelen an ox rest on Saturday or Sabbath. Yani kirgit nekimuny eng Sabato. Ko kamungetab kirgit komuny akine Sabato amu kimuny amdoindet nekekuren Nikolai. Otindiondo noto kobo kamanut nebo kwong'ut. Kongoi. Kongoi. Kale kikochi Jehova kamang'unet lagokab Israeliek. Konech akot akichek Jehova kamang'unet eng kasarta nekimite. Kele kiite kanan nebo kipsengwet nekikoarorchi Jehova. Kale kilechi lagokab Israeliek koanyinygei asikobit olande. Kimakwech akichek rani kianyinygei asikobit kemongchi emetab Kanan, emetab kamiset nekikonech Jehova. Ongianyinygei eng karatikab arwet kemwet ngoroikyok eng karatik chebo Jeiso cheketumdagei. Che chotok chekenyorunen emetab karwachalwogikyok ak sabandab koigeny. Ak keker Kanan nebo kipsengwet nekiwo Jeiso kochobwech. Wikit nenyone chamanikab Jehova ameche awech kongoi eng kanetisiet nekakenetkei tugul eng betutab rani. Wikit nenyone ketesetai kebendi orit missing kekere akobo luget neugu lugoshek tugul. Luget neugu lugoshek tugul. Ng'alek cheechen chekibendi kinetigei. Asikeker mienwekab Jehova ak tuguk chemakwech Jehova eng kasarta age tugul eng sobenyo asikobit ketebi eng rubeitenyi nebo eut akoi egoshek cheweksei werinyi nyokomutech kebe emet nekipkochobwech. Akoi yotok alenen koberodok Jehova akondoiwo kongesa. Kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehova amu kanetisiet nekainetech eng oret nebo kwong'ut yekemwowech kibwat akobo mieindo nekiyoiwech ako kiyochi biik chemite tai koek kanetab kei eng achek rani. Kenai kele mieindo nekiborchi lagokuk eng egoshek kikibo tai ko mieindo netokomite akot akoi nguno. Sarunet nekisorwech eng oretab mieindo eng Jeiso kosikobit kiyan Jehova ak kenai kele iman ng'olyondoni ako nyolu kekasenit eng egoshekyok tugul ak kemwet ngoroikyok eng korotik chebo arwet chebo Jeiso chekitumdagei asikobit yenyeit amimiriong netilil keeku baorinik chekibaorieni eng kebeberwek tugul ole kiwendote ma eng kaiweisiet ama eng kalelanet ako eng nyikanatet nekonech amimiriong netilil. Ndoiwech Jehova ndochi kiboitinichu ak ichek tugul chekose eng lukwongon chebo ng'ony. Nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen. Lilian, mongen kot komukokse keteshi linkit noto keattachen the link no komwoe pasta eng yo kole kotomo ketar. I think we can do that. Woi kayaku Okay. sake inde linkit noto sikosoman biik chun alake. Yeah. Okay. All right. Kongoi.